alcanza na 52 mga persona. Ella rindi el cuerpo o yaman surrender na otoridad na siyudad de Zamboanga este palang mes del Junio. Después apela kanila el mismo PNP para rindi di la personalidad y para tiene pa chance cambia. Ese sale después que tiene miedo con el plano del PNP hindi descansa man operate contra droga que tiene plazo el incoming President Rodrigo Duterte que hace ele acaba con el problema del droga adentro lang del 3 para 6 meses. Asigun pa con el grupo del Young Professionals Organization na Zamboanga ta encabeza si Marlon Grande, un profesor. Un positibo cosa esta un indikasyon que tiene respeto na otoridad que tiene sila na nuevo presidente que el Sinta. I think we are doing actually good. It's a good impression for the young professionals na may mga ganitong surrender. It means that in a way that the upcoming admin of Duterte is being feared, and I think this fear is creating a positive impact as well to the society, na especially these people who are involved in drugs are actually, you're trying to change their lives right now. Como derecho del un individual, el tiene asigun segundo chansa para el reforma y cambia para del di ila bien. Debe lang asigun kanila dale chansa hindi para asehuya, sino para vivi como un persona na sosyedad. Like everybody else needs or deserves a second chance. So I think that's what these guys or the PNP is actually doing, no? Second chance for these people. But at the end of the day, if these people doesn't really realize that they need to surrender and end up this mga masasamang bisyo, then it's up for these people. It's their decision anyway if things might don't come out right, diba? Like what happened in other places, may mga pinapatay na lang. So it's actually, hopefully it will not happen in this part of the country. Ele itira que beneficia grande al ciudad de Zamboanga kita que the most dangerous city na nasyon. Epekto también del criminalidad causa del droga prohibido. El Young Professionals Organization tapidi también que debe tener un facilidad libre como un reformatory center o rehabilitation center el gobierno para libre pwede man rehab kung mga pobre mga drug users na syudad. Albert Luna, Dateline Zamboanga.